Baye. She go so crossing and penifaka safa hunti, Yenny can't win Yamnasia. And I'm out church. I am from Century, and I'm out church. The people Bamashia. What doesn't he to himself but you go? What just as you can tell DLFM 106.9. Niam Fotiani Media. Kononko what you are. Sorry about you are convinced. See me to where me away. And my uncle Sivia. Nina, you walk out. Michiriwe, Yenina Yedi Uwoka. Afia makwaba na munshai wo Facebook and afisi YouTube na yemfa kasebono enchiri mankasa emfa ensomum. Ya shaka sebona sane ya shasiye edi ya free yam papa wanya ni baby kro oniminyamfo Charles Kwadwo Fosu adodoa ebono mrane itade Lumba na yejisha ye ho am. Mr. Ebenezer Opon yam papa da Lumba wanya ni baby kro nyumtuni pa mepa wagidin ye pa wo man ganam nunu ya bema ne din ede Mr. Ebenezer Opon Edensem atudwa echirimu a yam papa dazilumba na yehye ne penifo gusu a wono mo ebobra wo ho a yakopɔ ya adom mi na bai ebeye openim abusuma ye wumi de toso dumiensa enfempem ye na de nunu mu eye no bekoso ewo Asante Mantem Kumase Baba ya Sports Stadium aya Mr. Ebenezer Opon echirimu a yanka nkyere Ghana for say yam papa dazilumba ye no hyehyɛ ne gusu a ekoso maduanum ye pa se de bibia dedin eye no eba so a Ghana ban a Ghana mampeni John Dramani Mahama edisika botene ene ne mapagwa kwa nyina taachire ye we no eba so bibia ededin na Mr. Ebenezer Opon said to Jamram na DJ Hitman ote adwam edima DLFM morning show ni da so ho mu bia adwumadie so wone eye ukwadai ena Mr. Ebenezer Opon echirim ze meka said de yanka nkyere Ghana fo nyina say ye no omani shepagwa kwa bibia konkan a mo bia yem hyehye no bibia dadin na betodwa e Baba ya Sports Stadium Kumase nti obi amra na obatai abusuefo no echi na Mr. Ebenezer e de adesere e de atoyam papa agitiafo nyina nim se osere wo mada wen ntia se information ne na montene so o waye ne mba so beba so na sia fresh na yine beba so okire ma nya no kreda eye nkontompo na brabasem nti moto nsem we ya mommo na nyina bongalat emfanto ba bia fisa yie no ya me ya de me ya bai eba so Kumase nti Ghana man peni ni penifo pie o mka biewom etachira menhye chechire nti ye papa yie no sa Ghana fo po omumpo eba so me ndan tie nyanya kra ne metai abusua no echi. All right, Ebenezer, good morning. Morning. Na anope wa pomu to say. Boy, did I say? Anope that's so waji so woni edi nkomo wo DL 106.9 and that's so homo bia dwumadi so. Well, ejebo weekend Kumase Baba ya Sports Stadium. Eho another de Lumba eba so. And now better say ne baso mbaso embaso. Anope, can you confirm to listeners out? Eti DLFM said that the Lumba eba so. DLFM da mo ase umakonyen say yen to discuss it about DL na no mo fidie se de ekwachiri especially the DL fan club in Lovers near the adeno da mo ase na juma mobo and he ubisa me say on the 13th at coming Saturday aka 3 days ebebaso na maswa ebebaso life yeah ni wa assistant date ne manhia de bae ne manhia sesa date bia de bia ni wa assistant DLFM 106.9 you good to hear so pa china chi ya china tazimwa that's go for the almost start at the stance no at the Baba Sports Stadium. Everything is been paid for. Everything is settled.
Busamia on the 13th. I remember there a bus life. Be a can't say the Biamas life or true when a assisted state barrier together with the government. Be a bus life. Okay, Robert Walker said assisted state barrier together with government, and I just said Busuya any abayina kaboma. Oh yes, of course. Okay. Now Robert Abayi play. Abadie, one day service kafrache, skakakra eba, ebe ntutie. Nti bibia so na kwam. Enwachi na DJ Hitman ebisa Mr. Ebenezer Opon say. Mr. Opon we na yampa pay yi no. Ye nyina ye nimdia koso o my ganem efe papa yi hu na chitafo na epa no. Arosemi nsem be na de to o manimu ahoba nsem da sen Ghana fo ba. Obi ahun kaka obi ankopra papa yi asa na o kirem so nukre nukre pa. Ono krampo aka bedwoku ahwe etoto yam papa eye na ye nhye ye ho ono kura ya na sika sam toto ye no. Oda no nti bibia da din yan kan kira Ghana fo say monka makoma mfa ntom ye papa yi na mopa na ahoba nsem da din nipa ba krumpo ho kura nkotin da. Efiri say ahoba mbo mo ye edima papa na watwe da no. Wo matobo na beye mboho beye mprensa na bekwaso a anya hwimpo ahoba mmokuoma beye beze sa satra na beba ahoba mbo na beta din mantwie be ne tokuro bi mposi ni gina ho no bebo modin aboban se beye obi oba eye papa yi no ne ho enkokotinti wo ba anya rehye se papa yi ne wo ba na nya de ahoba mbo nsem beje na beto na jeje mo bi ho akọka na so betumi atata wo bi aso papa yi aseda ebinsi o my ganem tutumu da Reverend yehwe bambo ho nsem security because kasa and we say can you assure listeners Ghana for ebe kumase se won bambo ho no bibia be koyi enuntina medawo kumase a PS antutie no mama ye full assurance say a police for no abanya daroma or the man 1 week there's possibility say twice of the number and so 1 week it was over 100 it a bubble to me how many can be better than kra and yes every corner security joint bia we bit my fast within the movie we see them there van no say baby so you know baby so you are rough mid-room the national securities I want more crowd with Faituma Shatare obviously the Nhyiraba Gum. They all say what's security. So the old boy Bema. Bra. We had a very serious meeting and SSACO and okay. The only asked bra. But we don't ask you Bema and I will buy a treat my susu. We don't gangaria. Minanabro. Bra. DLFM 106.9. We that you'll be out. Say peace in about 1 week, Say protection with my full protection. From Thursday to Monday, everybody will be well protected. Okay. Sure. Right. Ne kwa mo no na DJ Hitman esan bisa Mr. Opon say Mr. Opon we ne yam papa ye ni sikajeje ne be kwasan because enim say ye pi obi kra say oba pe na obi afre no wenim me maye ni de nsan bode ne magi ni fie ntia ya hye me fie na fa bra me kodɛ kire din na mo aduane ni na 5 shia me wo kwanchen baabi ana wo kire me say de bi papa ye ni nya de akrobra ne ba ko gina ho no mo say me se me pono nti abusunya pono ni ema pono ni osimesi pono ni first ka beto so ye nya ne sa akra wo kire mam said your man 1 week ni pepe car bank eya dwumaku am jeji bon wadia jiji sika krabia nti o me demfide beba honom okope na o donation anasa on san bode na akoma car bank fo o mo pe na beji sika no obi amfa ne san koso sikam na car bank fo na jeji ni nyina kama sebe ya ni mpa bia nkofa kwati kwan so enkoji sika mfa nche ne botom enkoto jese ne bibi mfa nkopa nanum na papa abusuya nkohuna mane o chirema ne senti Ghana for ton safro obi o meta abusuan na chi ne papa yenko preprechi ne dade Lumba abobra nti o safata se na abusuan ne Ghana fo nyina da ebe hye na nimnyam kwakrakra e wona yiem na yesi ayi akwakokoyo nkujam ade to obi ani adofo a eba bejam no ababejam no aya ne ye bonsawa and dodo a nipa dodo na eba na arrangement say ye pese ye bonsawa no how's the arrangement so abono say me ka say Lumba bibi ansesan no ka bank fo no a on ba gin so abono the same bank and Ababaji and so on. So we mean for the Bagis Kabija for baby for 2.3 no. A car bank institution Bia, the very trustworthy bank. Will come banks or Ghana, a month for you would be from 6-7 give me car bank free. So Baji James 1 week, 1 2 or how many beer will be a French. And that one, I said, be boo upon time. I will a crown. Only your rep a buy. I will a branch manager. I will easily go branch. A buy a jam and you go content pep, crown. You will bang and abas. At the same bank and so. And
also Esabajiki and Swan, Baba Sports Stadium. Okay. No, everything is set, every day fully prepared. Be a bomb brand, and Rabbi James, one be a come. Enti, any awoti ye yam papa, Daddy Lumba, when you're baby crow. Nina Bemman, the day at the Mester, Ebenezer, upon and watching ever pay any bus in Ghana ye. And Tenase, Nanka say, Maso, na you know, we. No, I can say me who young me baby, and the Bombardian may have me pay. For any fetching Kumasi, Papa, your last posted in a year no, it treat young bambons be beard the day, a munchry moon, any a day, assume way. Yan to Akasia, Bonosi and Fair and infantry Mahumbo and send Simon Affin so, or my Ghana whom Siamon and Summoned yet, as in the cray. Now, make us say no headmaster at the man so and come DA Basic School. Our man says out to men cinema sentimental Mr. A dance Charles, say in fact, Sukunity be a woman, time papa, yet Suku pan at the Tiapan saying, one junior high school blog, Nina that say you, I had that Dantiane, and so muna pet number 5 de America, yan ye chrono. If we say, Suku dan in so tra, and so just an United Tekran chance than I saint in so to pet name, Yuna. And so muna yanam of friend in Akufi, a trade dinamo Madiakopon baby aquatana. Na headmaster, Mr. Dance Charles, let me say, or best da. If we say, Ubo Remu come a year homecoming 2025 event now. Or best some of my dear fundraising, a bonum de CSC school if they school now, you know, air time. No bidding in Backraco school, man, Nahoba Monsem Edes and him. No Chilema said the aircon into a mamma Friday swing in aqua from a best, the dear Dragana man, Penam Kemabwa. Na a year and come DA basic school no. And found to my pa and fem flower sentimentum. Me who say almost see 1962. Since then, immigration be anchor so. The shop pillars here over here about 2 years in me, and I'm here graduation, and I'm a timid with this pillars here or hanging. Me buy and chance here what down so the door nine, many PT for Abomodin and ye 2 BT Musa, and then there be a door, let us say, we are home here in ye view. And to say a short a damn winner. Insume kwa ebio ohwe me sabin kunsuwa anonsi teachers quarters a ye agency ye anonsi ba bi aduro no eno no enti niam ne de edoso bebre edoso a ye ntumi enkani nyina but mo amode mo ne hwe den a esi abotaye ni nyina ne se pese ye den se de be ya insu na egu dem ho ni nyina etubetwa na afi yetima sili dan num na yetima pe sili mfani ade abo ha mankwara no so etina dan ni mu a wo moni aka because you hear conducive environment a bit more support to education. Obi ha ne dan na the problem is dan pa eka da no enti wo hu say we cheche ni kura na ye do ba ha ba bia na o hwe say eni ube mfi mi ni kura so sako because wo hwe krom say de kumase dan ne bo na de boy ha no mo a na wo be hwe say afi ba ko ye ju bia 2000 3000 na che say ehun hia say obetena ha kura wo ti krom na den e my problem pa enti dan asem de minua atete na na ehu omanfo no ne no maka na wagye sani a wogi enti dan asem de minua atete na na ehu omanfo no ne no maka na wagye sani a wogi ohwo pepepe na wagye ense de ogi ohwo pepepe na eni a utie ubodi wura mu ewo manso ankam DA basic school mo no ene ye head teacher ne den ade Mr. Adanse Charles and our training king. Na enuachi and assembly member Edema and come literal area. Yonimian for Francis Boateng hrem say in fact. Ade we ya de have a papa madisuan for ni pina ni nkwas inside Enquires in so top pet na America tente. No bia kofi e ha dwen ye pa ni senti or the adesra de to ka bi wom. Onwa ka crash o monsa so mebo pa na church quarters o musim fama a chekere na afin so. Omunya be papa ntena no momo adesua nkọ so afi school dan ya sen so mebo ase be ya mofo be papa tena ensu oto a enkofa nsusan so bone emfa mra mofo no so the same say ere to dear kasebo enim no school in so no ya wo teachers quarters 9 bedrooms and 9 bedrooms no ya aboso ya plastering na aka electricity say the can come ntime wire ana ye be ceiling ana fe hia ejana bia e be ka ho amana ye complete ani akono
ti strado for say omomoye na yentimi nyi saa adwuma yentimi nya mfiri hono na yemfa mo teacher for a wa frisa teacher for no opostu bi efiri krom so omomra metena kurase na omodwene kakra so obeba na ombeba na omunya ba bi na omada nti esre say adofo nyina kwankwa mo aye na yentimi nya saa adwuma na yenya ba bi a kyerɛkyerɛ for wa ha no omunya ba bi di omuti ato frisa obo bakura na ba bi obedanti na abase baba watena cha na nsa teso san kofie omocheche omada for nchen ti esra ban na school yi so no said the aye no acha enti anya mo so nko a o se timi ye window ni nyina na apono no na ye sini ye na yetimi epenti na eye kama ta edan foforo na eja edema emofra ne achechefo ti we ni adise dia ye to abofo nyina ni se omono aye nya saa dwuman emfama school no na nam so amamofra wa na mo nso etime sua de yenim ebia na da achekra mu bi ebe ye mapani ti se anase minister anase nyuma ahoto na aka ni nyina bi ti so mutimi bua ye ne a na di side ma de mamofra na ba mamofra nya enigia ne amkeka a mo de besua de saa nso na achechefo no nso no ombenya enigia e de atra de ti we ene o ha kase pa se ensutobre ni mo no ensuo no hyase ejemu a na omapon mofra no firi se edan no nyunu efiri se dan no enwunu pa ene a wuti assembly member edema Ankam electoral area oniminyamfo Francis Boateng ena wote ne nkan kwa kra mu no ohene papa de ma de hia wanom ewo Ankam eye nana kwantwi ampoma so da de sede ato abanim se in fact de aduro yi de omuhia mu o omaso aye hye papa visa ba kofo ansa ntumi nkatanya mia ne nti omuye omafom de ye bia na so aban mebo emeso omasene visa school hu sensem se de yekono emu akro dua no ene adesua kra aye ewo mu dankran kwa wotwe ebia won toilet ebia won kitchen ebia won bath room aso ye kodu apa ahode no sa ya boso aso dia ka se ke ba ye finish no aso sikara ba se fuye na aka ho ya ho ade ba do ho se ba wiye ne ka ya de tin wore ma teacher for dem sikara pia ma o ma fo no wadwo musika ave o bo sika so kura lo mu bo ye enti se ri ka ba be so mu de ka du de ato se what body na anyini na wutwa keke emma teacher for kura e ba ha ni odwane kon asukati o se da efe ebia wor bathroom ebia wor kitchen ebia wor toilet da kama akoro kama so a o tremo ni baji ene a woti ye body wura mu ewa sante mantem kurodua kuroba ko edi daso eye manso Ankam ono na ye wono mo hene ne den ede nana kwantwi ampoma ena wote ne nkasa ode adesre ede to abanim se yimfa de aduro de yankontato bentum o manfo ne bre panti aban meboa na o mu school no onsiesie ne kama pa emfa ema wonom na mane boyi yensem twene Samuel Ofoli Boateng ene difri asante mantemu ebesom yen na yanto akase bonso yemfa ya ni mfa nkire mu ewo otimantem na nkrabato de yakase bopno so kire mu sei ahamachen ejabrani bi ato otimantem ni mu majasa kwa yensem pia ene ya printing press ene jesen ye stores ahodo pa ne dan ya ahye no enya sem kuma kura na yenko yema ne boni ane den edema mesa wanchan ne yenko be sane said yo kwa aten de oba aten otimantanim kuro ben support ne jato no ma meka se japade pi ahye no obi kura firi mu ana obi apra woje na ato otimantamnim ma mesa wa hello Eja. Ma how Hello. yeah ma mesa wa na ti sai Adumo na mudie mo ya mi adom ye ho ye pa wona abotum ewo otimantem no yenya ne ntie se eja to biaye bi otimantem mu kuro ben so poti ne eja ne to ye na eja no edan dodo san na ahye obi afiri mu ehun sensem te sensese mini aba ma ubisa ya na sa na tie me dam etie kwase awie yi na sana mote no sa na tie eja hihye na ato eja hihye ne hwe wo KJB district, that is Dodi Papa say. Na emra na bo 2:00 ahemachin. Yantia sempa. But ejana shishi stores asay japadie bebre. Nanso obia empra. Mama say wa kropote ben so na ejane toya ahemachin ahye adwadifo ne omanyine. Dodi Papa say. No otimantem nim. Patron Dodi Papa say ewo timantem KJB district. Sesi ewo kaka wani ajapade baye do san na jai atumi ahye na ahomachin.
Bebrebe mebra ejapade ahihye de edoso pa yiye na confront kente shops ayaton and tomato vest ni na ahihye cold nyama ahihye that the same drinks barbering shops fridges nyama sepa mebra ubisa nyama sepa na nyame ni eda na se obi empra na asat now Ghana National Fire Service atumi aboa meje na matumi adum no kra ahimachine die ye pusu amahoma saa na yensa enka wom nanso kromafo no ebo mo homode se omo atimi di nsuo hihye na mom ye fire service for die kromafo no hihye edundum tani nyina ansa na ye fire service for etimi ebaye na wotwe ben odumja adwuma ye ko bi sa wo ne de na esi wo kwanti a wo mantimi ama na mo ba ahoma ne mo na ankokra ye ba ahoma ne mo no fro bi a mo so mo ka no fire tender no a fire tender no assess yes almost say assess na ebi so from Dambai almost in so nim ye frefi nkwanta almost say omo cars na say nti enede ya brepa nti timemfo na dundum omuja okay na otwe be adwadifo no ensembe na wono mo eka adwadifo mo japade ahye ne ensembe na otwe be wono no mo ede tudwa adwadifo hiamoa efri aban ho say be bia edru no omo hiamoa omo meye wo madom omo meye wo momoa say sika ahwe no omo kasa omo ka enye sika ketewa mebra edoso papa yiye enti omo se nadmofo aban obia oboafo bia ote omo nka no omeye omo adoye emu ayase ekodi bronya aka na ketewa bi ne ye kru bronya na atoye nchem sei ato adehye a wono mo otimantem na ohwehwe mu no de apatepa na de egya hyehye ne bae many eyewitness bi ekasaye ahimachinim na opatre say by 2 o'clock one ohun say wusie free stores ni bi achi eba into the American of fresh spray into fresh spray a ye bie ye na say cylinder me say ye so see so aye num no eno na akose sa eja hihie ya ama stores be 6 na hihie sesiye eno ne ye eyewitness account ba asat now ne nya dia fire service fo atumi a kire de kodie potira nam so meja no eto ho no mo no me pa sure dead all right ma me say wa koso adi a kire beto benkum ni fene be sa ba nchen aba beje mu nkire mu me da all right ya mani boni oto nkra edifri otimantem ne den ate ma me say wa na woti say wo kire mi say jabrani atimi ato otimantem no ma ha ma chinya be no mienu kono me sanso me keseje ejapade agbuburu ja ni nyina kiredin atumi ahye printing press houses ahoto ewo ho no mo pa ne bookshop warehouse ahoto momtonton sandokodoko ne ade nyina kiredin enti de made hye nyina kafra pa se ekodi bronya na atoye nchementi sa beto mo de mu oden pa oh edin Ghana se ya na yekona obe ne den yanto akase bo no so yenkwaso anyina mu ewa adisuan sensemu a na akyerɛkyerɛfo na adusuafo wɔn mo wɔ ɛyɛ wiɔso ɛyɛ Nalbihi MA Basic School ɛno wɔ Bekwai mensini mu asantement mu ekyire mu sɛ ICT lab bia yɛ mbɛtena ase na computer mo de asua ade no ebi ni ho computer ba kumpo ni ho na mo ntia ma adusua na mo kyerɛ no tialo pɛ na mo sua o pass practicals ne de academy ɛkyerɛ din na mpanefo kyerɛ msa adusuafo bɛboro bɛyɛ ahanu 200 students mo wɔ school mu nyina no enya de omo nsa tumika computer disua de enti de bia da omo kwakwa kire book mu ne ma pe pass omo de wani ko tua wise hu se computer ne bi ni a higher mouse we eye keyboard no mo hu bi da ti akwaje nsem pi wo hono ma ehu na Mr Dennis Damfia ICT teacher Edema school na kire mu say ehu pa practical ne de kire de omo nsua ba kokora ne senti amadu suafo no omo kire madam ko kire nso hwe na o nsa abofra de wo so a de obehunu na odi hu adanse enti wo hu bi da inti akwada takyerefo na aka na okwada na wire fi pekire di na akwa ko titinje se wa mo enkwa yie kura nti obesra ban ene ya nkra se school no so mo anya computer ne bi pa de a
bedi baby no adusan be kwafom pa sem kra yi cultural social na niema bibiri e na ye chrom na enso no e na say yenni afidie na ye de be ye practicals na ye de be chrom amomon say see na obeye no see na obeye no ye obibi say akra no de wohu no okai ne ntem na e ka ne tirimu nso ntem na ekoye book mu nko na say ye practical ye mom inform nsa nso bi mu enhye say we ye ne say a okodru ho na say book mu de ne review na akoye asema enya asempa enti no ende de aseda emanana say wabeya de fefe e de amaye ai na ya de pa say waboa na ICT no ebi ebe school abeboa pa na eya akyerefo na mofra no etimi ebo adwumade ahwe se be ya adusua betimi akonkan ede ama de hyiam wonom ewe so eye nalubehe MA Basic School num na no ache nom ena eye ohene papa de ma de hya wonom so eye nalubehe nana subin di awuo nso ekire say in fact waboa de enti aboa ne so opeso waboa pa na school no konkan na eye krodua no so etumi tumponti or the desktop eye computers and afin so printed dia koma school so monye pa na mfa nsua de ne be ya mofra wonom nim nyansa no munim ho hwe efa computer ho no ngometumi enya ho nimdie na ekirem se du ba bi obisa abofra ne bisa mouse eye dempe o se o mouse de se yakura de obetwa munya na ekirem se tepi ebesa ha mofra ne senti osra ban ono nko antimi nye ba gofo ansa nkatanya me nti abamra mu no meboa school ne fi se o muhia mo apa de enti a me be ya doye ne se no se me school no ya to chimakakra ewo se ICT ne twromu ene ne sua no me school no complaints na ewo mu ne kire se o mu ni enioma bia on betimi de asua nti me a megese me ho so e de to abusua panyin ene mpanyinfo committee members e okronim so mo me nhwe ne nkenya ye ho na ye hu kwan a ye school no ye nkora na nso se dubre so mo kotro fana exams na mo so betimi ayere atwro na mo so pass nti e de to ye ho so no ampa ya bo modern e de sa ne ma we nyina nso ayere abre school no se school na nje na mo fa nkyere nkora na de se ne adache omo so betimi agina baabi na mo so aye enipa akese ama ekuro no mesre aban se nko amensa ntimi ana ekuro no so yenko aye nyede ye ntimi timi de so den saban no hu ye mobo na omeboy na school no so ntimi nso emfa ne ntuma panya be infra ani awoti ye no ono na yo hene popo de ma de hia wanom ewo eye so na lubehe den ede nana subin di awuo ena wote den kanama ne boy yensam hwe ni Samuel Ofuli Boaten ena defre asante matenum ebesom yen yanto akase bo no so ye momfa nwura mu ewo mensi ne krache abana musine de ma de hia wanom ewo kwada so abato mpesua so ewo asante matenum den ede onumnyamfo week esibe ede nsem atudwa sei osra akuafo so wonko so mo adwumaden pa mo afisa so ehwe omaga na akua yeso eta o machi pampe pasa sebi abo akraman ene sombro beboa o mo pam na wokire ma kwaye yade a omen aboye papa pam omen yakua ne mu pa wo mpuntuom titiru ne nuane a yedie akrachefo bo modern akotenet office opon pe wanidi akombe kuninti yadamo a ne senti dwumade a mudie ne yade konkan ebo oman yinti no ye ne je ho ye pante eta machi pampe na onimnyamfo awek esibe kirem se obesre se oma yetemu no Ghana nyina da yemo ye homoden se ye ne betumi ade ye nuane ene ebro ne ye de bi ye banku ne ya hwi jaso ne ade am ebeboa akpele ne ade nyina ye mfani banche ene de bi ye yakayaka ne ade afufuo ne yesini se tim sa ebeboa nti osre maya nkra ne ma we mfemfra mo no ne maga na ha medi ye ne aye ne ye de ebeboa momen akuafo anya sika e de abo mo ho ban na o mo so anya bi or they said to Jamana na ekuafo da pon na man yisi ho no ma asemtete na daso ne se eye feed Ghana eat Ghana and secure the future to dwa ewa patrapa all see school park and onimnyamfo Eric Esibe di same say e de to dia nsentwerefo anim de enti a me be ya doye ne se no se me school no ya to chimakakra da bi o mesrawo onimnyamfo Eric we nya wo voice a we nana voice ntina na voice ne de da bi ye boma onimnyamfo Eric Esibe emfantina na first ne yenko Eric Esibe onimnyamfo
ɛde ma de hyɛ mo kwa da so yentie we yi won no enu nti me de meda obi ase se onwa dwene se onbeboa na Ghana adidie mu Ghana na mo ntuo afa nuane kram no onbehwe ema yate so se yate yenuane kra so a minim se at the end of the day no eyo man no na enye sika e de ato oman no ena me no ka se so so bekra de wa bruchira eya dollar na abese sansa na wo de akra na mom se aduane no ye wo bi wa hanom ye no ba ya minim se ne tie bia no entimi nkonko ye se ne awde dollar ekwa akokra bi enu ti ye bon aba so ne ahye won kuran se onwo ho maye on ni ho a ye ni ho enu ti dwumadie bia won mu di bia on fa Ghana enhye won wadwen mu se onwo ye e de ama Ghana na on de ye ma Ghana so am ne ahye won bi hira won e wo kwan foforo so e ma ne won ye no so no etimi edi nkunim ai wonom ewo ho e ma yen na ye hye omun kura ne makuafo na bomodin abadwumaden pa na bo asebe ya ebeboa pa na kua ya konkan na omanyin so atadwufo wa yatimu edepa na eni a wuti ye no bawura mu ewa sante mantem ni mu a obadwumaden yimpo no ye municipal chief executive red ma de hia wanem wo kwada so abato mpesu aso sante mantem ne den edonum nyamfo week esibe na mane boy yensem twene Barbara Kranten ene difri asante mantem ebesom yen awiai na yefa ya ni mfa nkyere mu awa piemantem ho na mo so nsem no bi firi ho na mo ba na National Democratic Congress NDC amanyukuo no titre ni chairman edema de hya wo mo fante akwa south abato mpesu so piemantem yo numnyamfo Mark Okraku ede abaso pa ede aboga na mampani John Dramani Mahama se waya de papa de jepa gwaku amekese de o manga na sikasem enwunu ngu momen prone kankan kakra yeko edisun kunim wo manyim ode sam to dwa ekirem se Ghana mampani modern bo betena banwa so be ya afi ba kofo ntemu no efitirim na onya atumi wo mfempem mienu ene edunu nan eye opanim aboso na toson ton abato mu no Ghana mampani abo modern a waya ade pa Ghana ne wiase nyina bo na baso pam na Mr Mark Okraku ekirem se in fact Ghana mampani adane ma bia de se nani abere pa se ba obaye prone kankan on so nti abokokokra de akire nipa biere wa pa no so mebo no na mamu mu nti wa wonim na be yensem hunu de waso ba hye pam na wo kirema ne first year mponi o Ghana mampani abadwumade afisa wo hwe Ghana mampani dada na nadan ogufuado modern bo be bo ye na wo hwe emfia na afi ba ko pentemu na yade na prone kankan bebire ekoso na ba mu a na dade a tese na nsa da nkon kan Ghana mampani be wa dane ma bia dia Yam papa John Dramani Mahama yadwumaden se Ghana fo nyinam ye bo na baso pefisi oba yi onsa dan kwaje ibusia bi asa oyere ne ho badwumaden ma o ma Ghana yakoya nimpa eyade ekonkan di Ghana fo nyina ye mo na baso pam no okirema wo hwa ne musa ne mompa Ghana Ghana mampani to bebo pa bo sika na bo ma Ghana nso yetimi akonkan gomputom se be ya da bia da abia bia ba sika dia basa no eto betumetwa egoman Ghana mwan ye nya Ghana fo eto abade maaye but to mi na ngasa de share yensa ebisi 7 January na ohwa President Mahama mamu wi e superb yehu bi sada e Ghana ha one ye corruption cases and na yete Ghana ha sisi Ghana ha no bi ni se we obi enti se aban mu nipa bi ana obi a e de ne sakoba ban sikema na wakofa bibi da unlike MPP time on ba ya sisi as fuel contaminated hwan ayira cash for seat mo ya well obeso ko president ya je se utu iska $20,000 ne ade ansa na watimi akohuna na kufuado ba ban we be mu yehu bibi esa de wo bi oni se ene oman sikasem agine yi hwe sikasem agine yi na akaban bi e ba ka sana yebeko de budget beto ni start ya IMF wum ye ko bobesia World Bank wum ye ko wa ko pesin bataban we ba ni bibie se ni won ma me wa bia ene oman yankasa musika ana President Mahama edi bu oman no o hwe CD to dollar rate ya ene obia betimi adi ho adanse ye se CD to dollar rate no no kwali ni nyame anim ni e ko for media me ka se ye free so na 4 CDs or 4.2 ye baba G2 minu mbe na nam 18 and okasa CD to dollar na nam almost 11 cedis fuel prices ana ye wo mu wo tambia ya ntese aban bia ba ma fuel price abe formula ya ntibida na so jo Mahama breso President Mahama breso ono kwa na time every bia beti se ye ka fuel ho asem bia na kire se fuel no a price no ye te so abe form aside that looking at implementing so I think say eno de e possible breso say aya ne de bo hye bebra mo ana mo hye ye na no wachi ana wo kire mu sei
Ghana fo no mu ho da krokra da samoto aba edema Ghana mampani John Dramani Mahama visa ban ba ye no efrim fempim ye na dunu na mu no wabɔ no ho modin pi bɔhya hodo ɔhye ne wadi so ɔman ye kɔ yanim yipa na wɔkyerɛ mam Fanti Akwasa out NDC chairman kyerɛ mu sɛ yan kankyerɛ Ghana fo sɛ ne inflation bibia de kama ɔman Ghana adetonde ne dwadie ne ma nyina ɛkɔ fam a mo mudi dwane ade no bibia ɛkɔ nkan a bibia de din fango bɔ so bibia ɛkɔ kama kyerɛ sɛ ɔman Ghana mampani abɔ adwumaden yipa sɛ Ghana fo bɔ na ba so sɛ wabɔ amene Ghana sikasɛm ɛkɔ nkan wɔ man nyim sɛ me beto abama wo ma beto masɛm akyerɛ wo ɛna wato abama me enti sɛ de enti a woto abama me no me yɛ de a na kyerɛ sɛ unu ho sɛ woto ma me ti na me bobɔ nneɛma ni bi so akyerɛ wo no ɛna look at inflation baabi na inflation ya ba beto ebi nsi da yɛ nuanom ya brɛ so epagya ya ma ɛkɔ soro a ma afei na afei owura baabi enti sɛ me ɛnkan na me kɔtɔ mo sack baako ebi 200 cedis ana 150 cedis na me kɔ say 80 to 95 cedis ya say why me how ba kwa free me so enti me lusu me nu me ho say me to aban no e de ma me aban we kwa mra so na yetimi tete lole fe so yento so yete so aban we kwa mra so yete lole fe so aban we mra so na akɔ to spare parts dealers atete niema so it tells you say asomdua befie obi a ho ahan no enti say no obi e kɔtɔ ade a obetimi ate oguta kakra ne so ne de a wɔkɔpɛ de ne nsa bɛka enti no obi enu ne ho no and watching Mr. Mark or Kreku let me say in fact or the cocobo at the bo NDC among your queen benne or Munsaka to me a most myself or matter. One more money now pass abwa na one moon fanny dear no boma Ghana for some passo more beyond Quesica dear basa Nanko Fanny Muasia and fan Kagana Mampany and nothing so NDC among you could no chema or bestre Sika dear prane kan ya dear a how my patch Ghana punto da senya chia. Enya de ya de penti obesra da Ghana mampani dimpa wagye mo modyan wo ho ban mapa omo so mo man kwan tren ne so pe no mo kwa omani ma no mo nim sei omo so mo man so mpa da chi wo menya ho aketua pa na o kire ma munya akwanwira mo mfkyerɛ mo ho obi fra wa na me de na me ye senior me nya kwan no nkasa o kire ma moa ene ne wonya kwan agoso bedu baabi no so betena kire hwe obi nti wonya tumi afuobo na ne die emba nipa na sabi nipa na de kwatena akwanwa no so why nipa bebre na to aba ana nipa kakra bi na Yama adwuma so mo nyefe moa aban no bia yama adwuma a oye no de so hu ni se nipa bi konso na usi se nipa na to abana no betimi asen ama abato na asan asai enti no so tira yeyi ni yeyi waka se nipa kakra na ho no anya ba bi atena ne di kan se wo hwe e wo ba bi a wote no ene corruption en fausen ko boba ban sikam ama enko fa se mo mba enko yade bi a ebe ma party for no so akasa de dia se on sase ye no hwe so na ye na ma wure mfiri su se nkrofo bi na boa na party ne ba pa wanti se nkrofo no so udidi a on kai wom on ba wani ma hia wom because o ma wo furu dia obi hia wom no usani ase nkrofo na na abesia hia wom nko a udidi a asem ba nko na abi fesi wasem bezo o mo kan party for no bi ye yi nani o mo no kwanko kana asem o tino ye be ka tue ne se obi a de obetimi aye ema Ghana for konwasan ado se on be man DC for atena so se na emiri bi yetena so kyeye no eno no susu bia wakotena akonwa bia so no wo hwe na wo ye na president Mahama ni mangu as because odigidie ena ya appoint wo se kotena ho nipa ni doso enso wo no se kohwe we so ma kohwe so ma ne dia hwe so na hwe so yi ne nipa nso e won kyen no so no e ma re mfi wo mfi wo mokra eni a woti ye National Democratic Congress NDC amanyo kuro nkura beta wo Fanti Akwasa otimensi ni mu apie mantemu wonom chairman ne den ade Mr. Mark Okreku ana wote ne kanama ne boyi yensem twere ni kontenhine kofi obo ena difiri apie mantemu ebesum ye ne yenyina wesu nyankenka madwenkyera mode yabesum yifia ne musebi emfa mamo kasebo no mu a na yen hwa dola ya jewaje di aba na good afternoon Sammy B ohwa me live very free Christian village achimota DL news oja wom no odija no atua to buruburubu na asante Emmanuel di aba na good afternoon DL news ohwa live edi free Accra Medical Center o say in fact ye bodwumaden pa esmo my Ghana pa no de piawo edi atua to me das pa mo fase asante Emmanuel na piaga de abana was always South News my Ghana de bia jahye sa da bene to betwa edin o na opoku active Emmanuel yamani boni o se Ghana fire service dada na
na Janet Ofoluwa said the abano good afternoon to you wafa Nhyiraba Kwadwo Sammy B wasema feel papa o me so ma feel pa Saturday there in fact Kumasi be de pa Kumasi be de pa waso Togo nanso ye de baba let's all get ready let's all get ready to go put daddy Lumba to rest nti wase ye nyina ye nkwa yemfa yem papa enkoto adakam ne enko ese ne Kumasi be ye de brutal Kumasi Saturday ho be de brutal na me wafa se ba Janet Ofoluwa say di bae na Richmond Ohini Kudwo di abana say good afternoon my handsome year wafa se ade yo the one the news is sweet like anomanam please greet sikapa for me metia ni sikapa de obete ne nkanansen am say wayem merese no kontom na ye de akaja na Richard ahwedia but DJ Ganama say Nhyiraba Kwadwo Sammy be in fact you are loud and clear inside great station DLFM and next this is DJ Ganaman waso wada ya se pana dwumade ya boda Lumba de in fact de be kana asem no sunsa ohu de onye kafra wate me wofa ase kafra pam wabonyo mokra madade Lumba na effort tontom gh de abana say hi good afternoon ohwe live edifra manase keep up the good works mesome da se pa effort tontom yam nhyira opi say wonso odwane dwumade live ehwe yen Facebook and YouTube edifree aman ase ewo Eastern region kasiaboni yedi sia ne sane ya tosma na najwa seki enen komo pi be kwaso interview ahodo na so be kwaso nti ehu hia pa ewo dwumadie no eso na make say mayan nti yesay ko bowura mu o mahia second school Johnson senior man bi o ye mpabo honom just we bia dia tum 24/7 na in fact nyasem kumo enti champion Taylor bemo boada HMC say no senior man awon ubutum o mahia second school Junction we yam paboa na said we bia DLFM fidie mu ho no mu a ade hye wo mahia ne potem nyina tie wo no we adwuma sono panti ye chia wate senior man wudi ne de wa mfa mba nanso ni mo ho we yam paboa e wo mahia second school Junction ya menhia o pipa won ya okese pass we bia mu kuha etie DLFM 106.9 awie taxi drivers ne nyina na ade hye mutie awie nyina toto drivers no enche kase nkoma mu nyina na me wafa se babla krantin chiremu am afija kwabre not omode big Christmas Thanksgiving fruit and walk at a bar time on 5:30 a.m. ebeto jo 25th December 2025 no mbe hye fruit no any walk no e dey free amwakon bo aman soko akwamone ya wurawura mu saa akopie mu wo ye abroma ana afi so ahenkro mo ba nante saramba ko wie ewo eye boaman fish fm hono mo kwa wie eye mo fruit ene mo walk ne nti osra da obi anfa ne hu mfanhyem rapio jesi wo ba wotima adon no ahye ne jesi dia ba na nante na efefe fa dia ma ade hia mo wo mu ewo ye afija kwabre not nti we di osra mo ada afija kwabre not big Christmas Thanksgiving fruit and walk no ebeto dwa ha machi no num abapa ho semadua sa ewo kwabre afija kwabre not we do obi amra bia sedam di kan ye no ebe hye ase ha machi no num abapa ho semadua sa ye hye ase de afra mo akon akopiem boaman soko akopiem abroma na afi nso ahenkro ye ba nantima akwie kra ewo boaman boaman ye wi a fish fm ho no man be akwie bomodian na fa Jesse ne hye na bra na bibia entumi konkan fama mu nyina wei efri amane boni babra kranten na de bae se momodian mo ho na home coming de be de pa e wa sentimentum ka se boni ye de asi emusemufo ne ya maze mebele ntwi ne se mo ede ema yen DJ Omarion ene afinso champion tele boyen mienu kambo mu ya joint operation e de ekopie mu e wo Facebook and afisi YouTube makasebo no wonya bi ehweyem na DJ Zigby echinchima free fruma Edison ya wie na okenkan ya mekon de kontrol krobe so ma wie na di ameje so je gofa o si ade ya the one Nhyiraba Kwadwo Sammy B me so a akire mu hima radio mu ya santoa Michael Jackson na najwa sikin na pamfo mbetena se omba sumo samre ya akopem no me nsa de wo modea ye papa yie ne hu hwehwemu bia ne de opese o tie bia no be sumo awie omani ye mfa cramps nso be din koma awie hwehwia hodo a ekoso efa ye papa yie ne hu nya najwa sikit na se pe ehon koma ne nyina be nya ne nyina live
on DLFM 106.9 wakasa vile nko so na ha uyifira na mope waja asrade na adwa siki ne kwame afum na fi sexy journalist no mba be sompa free samreko ye ma mo nyina mo anitia ade hye kwame ade wakabu mu ana iso awo no mo ha wani sa se de wo mu ne banku a ehia